kanggo bemonto mabuyayukan asune dibencing agung mirip para ulaman para tamiu bakal rauh ada mirip panyak-panyak uli penepi ada ngaturang busung ngaturang nyuh sedia sampai ngibanci sang sugeriwa mau cecingak aratu mulut iya ceti ni ngambara perikandaran dewa Sang Hyang pitemaheun Rada Dewa tumurun marwanten ikanang marcapada arep agen rasa bau rasa moal kelawan regawa nanak orame dewa yo Warade paratnya suka seriam iya bapa datang nanak humegil kalagangmu saat siwimu kaneng gacomet jebanunan mulut iya sangat pemek paratu pali cara ketawalen pak Ratu sapo sira menawi terau gelur-gelur mesesamatan ring bencingak Ratu berarti akse kena rumikin ngiring tata sang Ratu tontang para deseryawan mulut iya katon rada panditaning sawarga tapi lunguh seri ragu tamu pepareng lawan peramu ya bapa anada pakulun nyen terawang nangnya do betaro narado sampai ngangi banci mirip ada membuat tetujon ide nerau sampai ngangi bone lala keramu dewa baponatan lama agenu rasa bau rasa sagat-gat datang bila kedutaan nira sang yang paramesti guru nanak sugero Ratu titiang mi sekenang mi nekadi daging bawa canan itu sang yang nerada cening sang ramu dewa ampuro yang pesan nadak cara pesan bapa rauh sepengarauh bapa nepina keutusan itu sang yang siwa guru cening sang ramu dewa para wesaning kali sangare gatini kanang rat meni doaning sampun pasti ke pesan cirin jagati dewane kali ne suba mentek mek-mekan suba wayah kali ne cening sang ramu dewa taura kena paraja menala meni iya pet iwaking taur manusia sudah malengaran ada pebekas-bekas ide betara siwa yaning subonya ni dewa ngelaksana yang caru utama yang pesan buatang pesan ngalih ngeruruk dewa ulam caru ane madan i manusia sudah malu ane cien madan manusia sudah malu jelema mekulit celem megetik putih tuh nyinangu tatakan dasar caru yen siang i dewa mecaru aji manusia sudah malu sing buong uwo kalau harap panas baretan pegatan sakit
jaga ti dewa ni cening sang Rama Dewa tetap punika daging paucanan ni sang yang nerada ratu. Di benangang ni bani waki barang matur pemekas tu keneng nanang ke pedalamnya ni do sang Rama Dewa kemo mainnya ni do ngarsang menusa jelema mu kulit selam getik putih tunggu dia ane ada dini milah kale kaden nanang jelema mu kulit selam getik putih aturang ibu ni dadi ben caru nanang ya nanang nyak dadi ulam caru dadi korban sat kenye nanang meyatnya kengken pikole kanak meyatnya atma nanang di Meru tumpang selikur melingi dedari jegek nampingin makan enak-enak ni luwek gitu nyen atma nanang di swarga maaf ayo nang tuh diwat nang jak aturang ibu dadi ben caru boy mau bedel bungut ngomong tuh jak sing pegat kengken bapo rinci dadi ben caru ngaturang dia oh goro anggo ben pena mati pak bekaput bapo malu dalian citu ngemadang tu ci bapo pangengal mati oh subo bapo nyak mati pipil dua nak lingsir pang tadi ci ngerakso terkita doji si agat ngimuh keng sing telah kan bagat sentano tempora teng sinden malu bapo malu nan ngerasa yang pakeh uyah di pasik tekening sinden malu mungkin ratu sang yang nerado mungkin yaning titiang tua jada pikun meh benyang ke titiang padam melawat titiang nenten purun orang buk padan singik betara angkian titiang angin titiang serana bakti ring betara sakimon ampuro yang pisan teme mangkin titiang imalen setepak batan waton mentik lekat dadi manusia nentenan ngeton mangihin menusa ne mecaru waji menusa sani ketah memargi mecaru antuk satu bebek cicing kambing utamanipun kebuyos marana tomen jani betara micayang keputusan menusa ne mecaru waji jelema sudah malo ne peraturan nomor kuda ne pesu gitu teh kuda dewato ajak parum dewa ken baran neken keputusan nene gitu teh sastra ne cien ngadanin yen sing di sastra ada munguk mirip ada loko dresto kuno tah sastra tah ane ngaraosang manusa na mecaru aji manusa dengawak-ngawak mico yang keputusan ngarianing sepat siku-siku hukum teken manusa bawanen-wanen jani ben mani betaro demo ke swarga nyen ngawak-ngawak kan cutet titiang nenten ngiringang doaning nenten wenten ugar-ugar sane pastiko sane ton titiang sane patut laksana yang titiang ampuro ratu betaro sang Rama ampurang titiang surak ya buang sumirat kalau dia punya tirang bawaannya baru sudah awalnya waktu kepala gatin mu wajah ayo geger mana wanten ikan lang ayo diupuru orang ya kewal tonton biak det sangaput tekap tekaton kali yuku meneresti mana wanten ikan lang ngelengke raja temah waning paguyangan ning warak pacing keremaning lemu orang ya iya detia kumo perlawa penerstian ning kali orang merah
kewala tonton temahan rutira gatini kandang yodi puru Uliak ya perang tekung mulak lemulan sah dan pesanangkan wanara jeg pedih sangan noman duka tuah je mula terah kang boyok nani suara ulah melaksana pepinah buawakan ngeh Ratu Sang Ramu titiang ring ajeng sampun matur derede bakti matuang titiang sangkaning las manah titiang subakti menawi te tampil sang pelunguk cukur dewi ngeh kemudian titiang bakti tekening anak tuara suwejo ampuro yang titiang Ratu ngawit mangkin titiang mau pamit Sang Ramu Dewa lan mau pamit dah suwud memarakan nunas jatuh sing keuangan gegayen yang subonyak melaksana tuh yang ngelagayin muni kewak ngelagayin balok-alok dini Sang Ramu bu tinggal seteleng man, gaji ke 6 bulan, gaji ke 13 bau man. Ni di mana itu? Lain gaya sing liu negak di kantor maca koran do. Jam 2 mulai. Ini di mana dia? Sejak nyakit ang kuping ngin munyi. Man kijol suwot jani lan bongkol ale. Bongkol itu Sang Yang Siwa Batara Siwa nitah kang manusa ne macaru aji manusa lan tangkil ke Siwa Loka Batara Siwa lan alih nenen malunang nan waki sing pula saja nanang ipi nyen nenen malu sekan waki melakot kijo tangkil ini ke Siwa Loka Batara Siwa Batara nen malu nen di jauh bumi Siwa Loka tu nyen Batara Siwa nanang nyen Batara Siwa tu di jauh bumi Siwa Loka ni nanang kaden wang tani kelan kutun puno kan lemah petang jak peragat ngadang bola gin gagay ni nagik tangkil ke Batara Siwa dok paro nanang di kapan si daneng kapi bet cara nanang sat cara ibu dudo dot ngalik ane madan bulan sing idang nanang diulas do jeung ngipi nang jak tangkil ke Siwa Loka nanang nyen Batara Siwa sekan nyen nanang Batara nyen kaden si bapo nyen nanang dewa hidu ya kawak-kawak ibang ngomong nih engket bapo dewa nang apa kini bong raos nang deulas nanang yen sing medasar cara jani ngaraos nak liu nya bemani tuntut ingin awen nanang saja bisa ngaraos sang dewe ke dewa ken kawe teh ken bukti yang saja dewa kone dewa ni marago sinar marago tejo sing ten tepuk kone dewa ni yang nyelo godok kada dewa bocok ke kene deh yang udiangnya kalau kene tepuk dewa ben sada bakat aja ngorto yang saja nanang dewa ken bukti ne ken dasar ne gitu yang saja dewa tunggu diang dinijeknya kalau di merca padau papo dewa beli engket dewa beli ada dewa beli kalseng dewa ngai blolong liu kengeng ji ijau ditajan dewa ji kengeng ini sekarang yang saja nanang dewa awe nang bisa ngaraos sang ibu dewe ke dewa nanang sejatin ci kaden sai ngendengan siwa telu siwa ni karaos ada telu siwa sada siwa sah parama siwa
Sang Hyang Siwa mesemeton sareng tetelu. Saya Sang Hyang Siwa, Sada Siwa, Nanang Sang Hyang Sada Siwa. Doyan saja Nanang Sang Hyang Sada Siwa tunggu diang dini mercepada borang bapa pelih pelaksana sing tekek ngabo ngisi kesesananing dewata kepastu antuk rakan bapa Ida Sang Hyang Parama Siwa suwud melingih di Siwa Loka tuwun ke mercepada dadi manusia ane bina itu ane soleh itu ane len kedah basa kepara tualen. Tualen. Dawe nang tamiang ring Ida Dani Gusti Surya Nunas Tirtan tualen. Mapan bapa maraga Siwa penglukatan astu pungkudang acarya Siwa merete manglukat menyuda mala malaning dewa manusa buta kala karang tenget caca dangker salah wadi uduk basur. Nanang lah tugas itu. Dan sini ningah, engken. Sang Ano men Sang Bimo yen muntu saktin kasing cidak ningah Nunah Tirtan Sang Bimo. Iya joy. Artinya Nanang Sang Hyang Siwa, Sang Hyang sudah malo, sudah bersih, malo kotor. Nyampa tangane daki, ngerapuh tangane kotor, dadi bersih. Oh, kentan dewa pelih. Oh, singki barang orang bapa dewa pelih. Lan, kang sing megelaunya cangkil ke Siwa Loka. Sekarang deh, dab-dabang. Sigera! Iya mengalayang kulang sudah malam malawatan di kanan ke kanan terlalu madu. Lengang bakir ulang kiang Puya sirang sudah malu yang di langit belum kebare sing tawang lah ramo ririk dewag ke kene ini ngelor kangin lakum kebareng jo. Nah ini sisi kangin di sanur aja kayak tulisan basi. Si buang si makendo. Nenek malu nang. Yen moni nanang lah kebisan mekebar memunyi ngaraos pentes doang liu ngelah masa. Saget na raos kutang-kutang wake ngangkat nanang dadi calon wapres kengken mirip gitu. Wake dadi tim sukses gitu. Nah yen sing dadi tawang gas yen sing dadi caleg benang namanya tuh. Kadang sing dadi caleg. Kalau kita aden memeng si lele kang jumame segar. Aden si haluk nak dadi pemimpin, liu bakat ngitung ang ibu pedidi kan sing karuan benah ban. Mulat serilo dadi jelema. Yang subuh benak ban ngitung ang ibone pedidi maro hedeng ang kesisi maro angunin banjar menin desa pekeraman dojo menin gumi adeng-adeng maluda nanti berjalan engal-engal kiap nama balik nyenjak ngorto kan uli-uli sigera Nora siteng awan perapteng ya moluku sang kale sigera Kinoritang ya marwan teni kanang ya moluku ke kanan jogor manik ketek-ketekaning kangkim bare king karbala sedang mamidana palawat ingatmu mengalir surat medewa pinaka penyari kaning ia meloke kunang Ulan sang Hyang
Yayo sedang ngawacak katini kanangatmu. Apoleh king sewarga pekelebok merawan tani kanang kawak jam regemuka. Liu atmo teka megeruduk atmo teka-teket ke bebek-bebek kawa gemisi atmo. Kadang apa katini kanang bercepada iki. Ya. Nini atman siap teka liu bak nik atok. Mirip siapa kena penyakit flu burung. Agak siapa kena penyakit flu burung sing manusia burung ni flu. Kedek-kedek yang berdewa ngedek-ngedek yang dewa pastu tas ni. Kuat king kada bala. Ya winawanan para wata kingat masadaya. May praya winajak teka pirotang yang ngeturat menatanan nawan ni. Engal. Sige rin. Udah Jauh ni ya. Nawang kangin kau. Paling sana ni ya. Remang-remang asan di kape asan ni lah ni. Serembing bayun bulun kalong ngabulug. Bulun kalong serembing jajah sana ni ya. Angong hilang jajah dak gending ni boy. Ni ngapo dak jemaah. Po jo ingat kita orang. Jani parom pengeraso parom yadi banyaran geregat. Sedak sat luung munyi masih guys nah. Sedak sat ya kawulu pada katunan sanggup. Masan gerak jagung selon nilai bapan cawan jani luas tukang suling di jokaden sing di ngakapo. Ocol megendeng oleh dunia siap nih bane. Nya potong dasnya honor nih nih. Kedijo gendeng ke sana. Bapan cawan jani luas tindakan ancap-ancap ngadot pipis pitung angoy. Cocok sih menggendeng gitu zaman jero jani. Sing nekang hasil. Dan gendeng yang lagi ngetren lagi in jero jani gendeng api gendeng dasi boy. Gendeng api gendeng puan dasanya. Menuju puncak sing cocok dah. Yang cocok menggendeng api bagaimana ngodang terus di pura menuju puncak gitu dah. Yang di pura mau kekawin gitu cocok. Dan belajar mau kekawin, yang belajar mau kawin mau wibawa ngena. Ada nang lah gai, nengi Pak De, nengi Pak De. Paling sing dibeli Bandung mereka. Ngaro negak kan anu sira ratu di biok krinting kopi cangkir.
Ini demen tu. Ngoyong di kedas dah kising tu. Alah ada jelek ni. Kanti ke jam 1, kanti ke jam 3 mau kawin kurang nyen kat ngawin nang rumah dah dah. Jo ni ah. Jo ni mas. Ih. Nyen mas angki. Hah? Ih, ada yang dagang bakwan ni sing ah. Ya ngawak-ngawak ki ngomong. Dewa sang yang suratmu ya iking penyarikan dewa. Ya kitatmu. Idan mati ni ah. Ya. Dong mati sing tawang ki banti. Aro ibi minum lo mati lah. Dah. Arak metanol minum kat ni. Dah. Ya. Dong mati sing tawang ki banti. Si suboda diatmu. Sang ngapun kebetulan tenaman nyin nadan nyin. Kang kadiang apa widayan temaruan ten kanang mercepada atmu? Nyin nadan ye. Gelom. Nyin. Gelom. Adan ki? Gelom. Geginan ki di mercepada? Gelom. Maten ki mati kengke? Gelom. Hi? Adan bencepok nyin adan ki? Gelom. Geginan wisayan tu? Gelom. Maten ki? Gelom. Jak setut yang bungut ni. Betaro ajak ci macam-macam ni. Jak mekejang gelam persaut dia. Sekarang sang yang suratmu ni pang benak penulun ngemang tongos. Apa keci oleh king swarga? Apa keci kelebuk melawan ten kanang kawak coba camer gemuk. Nyen ada benjepok. Nyen ada cik dek boreng gelam ne bongol badalol ni. Orang gelam ni. Hadan yang made gelam. Betaro dengkek-dengkek kiwe. Betaro cibani nengkek saling pemangku di mercepado. Orang made gelam. Adan ki made gelam. I made gelam adan ki. Gaginan ki gelam. Gaginan ki gelam ate. Jak sing dan segar yang jak gelam kan terus. Ben mata sakit ketu hilang ket mata ket basang tu. Terus gelam kan yang. Oh ben yang bergelam kan terus. Jak cara ngorto jak nyaman ci we. Jak gelam kan yang terus. Sing ten segar ki. Ni adan ci ngabo cenale ngabo cacat teng lek-lek ki made gelam adan ni boe. Hah? Uli ci made lekap ganti mati gelam-gelam mengken terus. Ben mana yang ci tumites ganti adan ci. Nyen adan ni. Ketut segar adan nang iboe. Langsing ci gelam-gelam. Kaden ci sing ada tu. Kaden ci sing ada. Artin adan tu kaden ci sing ada. Mekejang adan tu ngabo agat, ngabo panas, ngabo tes kelawan ning rezeki. Memado-mado adan ci. Anu jen memado-mado. Iketut Wisnu antaro kitu ci ngadan panak jak gelam-gelam kan panak ji. Mirip kalau mirip, nah itu kena bili porno, kengken ki. Iwayan siwo antaro, gitu cing adan pana. Ya rajin ngalegai ke walau sing nepuk kang rezeki. Batang adan mapan memado pesengan bataro siwo. Ngerti ji? Siwa plaza bangkrut gas ne ulan kengken kade ji. Tawang ki ulan memado-mado dewa tu. Yani begumi memada-mada lingik Dewa Widi. Ibi lewat jalan dajane. Lewat ada motor misi tulisan Indra gitu si tulisnya. Beten Indra misi tulisan jasa penguras WC itu mana. Jasa penguras WC madan Indra ini yo. Man. Maten gimana jengke? Gelam. Gelam.
Lam. Gelam apa kan tiambe nang mati? Hah? Nak liu jalan mati ni tu. Ngulak pati nglalu pati salah pati yang supa ulian mati gelam. Benar artin perjalanan mati ni tu ke walau mati ni tu gelam apa tanang ci kan tiambe nang mati. Mai. Ni belak jadi orang weh. Mai. Kan sekan lah ni. Gelam apa kan tiambe nang mati? Hah? Mai. Orang deh ah. Ajo tutur na tua-tua rumah lah ni bendang jen kat gencing di anu yang moloko ada pengadang-adang ni lah ni pengadang-adang takon situ gitu buat ni jujur sing orang ditunya gitu buat mai. Gelam kan?